إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، وإياكم بتحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسي الحمد لله رب العالمين. ربي سبحانه وتعالى من يدا خيسا نباس، من يدا خيسا جرا انترنتني أما قال لك، فما إن شاء الله جزاكم الله خير جزاء رانتنا قال لك سن. ربي قال لني أقول دوبا أكو نما قرتي من يدا خيسا جروتي. ما رانتنا قرتي إنه قال لك سنجرا إن شاء الله. دوبا إن شاء الله دوبا ونرى دوبا نورانتنا بإذن الله. خصائص رمضان وان صومنا قرتي خبتيسا صومنا خنوان الدقود إخواني. صومني باتين تم باتي أجايبات، باتين قرتي صومنا باتي أجايبا. أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام. أن صيام رمضان باتين صومنا أحد أركان الإسلام، أركان إسلام أراتك دوبا. مالي فنان أركان إسلام الشني وطبان إسلام الشني شنان الرا مال تراتك إنان صومنا رمضان يجو. قتيان دوبا أن الله سبحانه وتعالى خص الدقله من بين سائر الشهور. باتي برار رب سبحانه وتعالى الدقله باتي تندوبا. باتين تن باتي قرتي شيطان رب سبحانه وتعالى خيست هيدو شيطان هيدا ميجرو. باتين تن ونيسي تنا الدقله باتي تنا خيس رب سبحانه وتعالى دوبا جدوتي نمني يو غافي قبات اللي غافي ديبنا إن شاء الله. نما قرتي غافي قبو گویا توربا گوتو گرتے بخوخه سگلے خگرتے گویا توربا گوتو دبمنے بیک گویا توربا چون تبامت دلگا سلا گویا توربا دلینو وانا جائبات. بگنگے انوی دنیا بولیسو بگنگے انوی دن دبین دبی جب دورا. الحمدللہ دعائی گوتن لکی امان تنا بانے الحمدللہ اکو نما گرتے من ہدا جرو من ہدا تی بانے الحمدللہ رب گلنے آگو جدو تی دوبا وان گویا توربا غافي جدوتي غافتشوني جنديسن أني قرتيني نوفايتشو. إذن دوبا يا إخواني خصائصني قرتي وني صومنا الدقودا خصائص رمضان باتي تنا وني قرتي باتي برار را الدقود دوبا يا إخواني. سغنتان توني ساكا قرتي أمريكا في كندا في خرا قرتي نورز أمريكا تي ganama za isaan bira gartee gizee za khudha lama eega isaan tarawih irraa galanillee inshallah bor yoo rabbi je ganama ni eegala jechu isaan bira galgala eega tarawih irraa galan kun immoo zawmatana eegala kuni gartee zaatana guyyuu ni jira jechu saatana guyyuu dhuftee gartee caffee jannataa tanarraa waa fudhachuu ni dandeessa inshallah. jazakallahu khair jaza barakallahu fik. wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. bagana ge an dhuftan bagana ge anu wal wagarre abuleyso walumaa yaanne ajaiba. إذن دوبا باتين تم باتي قرتي خصائص أداتي باتي قرتي وان باتي برار راوني سي أدقودا رب سبحانه وتعالى جنة بلبل جنتها بنو بلبل جنتها بنو دا إيقسيو بلبل إبدا شوفو بلبلتي رحمتها اللي بنمو يا إخواني. شيطان ني قرتي جزي خان بيزي نقودو شيطان ني جزي خان أكملي نقودو اللي رب سبحانه وتعالى هدات تقلق سيجو هدا قرتي كاتينا اتخاي ربي سبحانه وتعالى اچي قرتي إبليس قدان تاي جرا دوبا قويا توربان كان كيسة توكوان جي مسيجي تناخة ببيتا اما نركريفون تناكيزين قرتي والسينو وان نانجي قويا توربا ببيتي انترنت ننجروتي وما جايبا كيسة جرا وان نانجي دوبا يا شيخ الشيطان نخن باتي تناخيسة يغي دمي هيغا
amma bismillah yennee nyaachuu baannoo maalii jedhuuba gaafii beeki gaafii ajaa'ibaati gaafii ajaa'ibaati bismillahin duuba beekamaadha shayxaanni guddaan amma hidhamuus shayxaanni guddaan hidhamuus shayaxiinul insi wal jinni jira ganda keessa tanaafuu bismillahin sigale ilaa qiyaami saa namni bismillah jeetuma nyaachuu qaba soomana keessa shayxaanni hidhame bismillahin hin jirtu wanni jaamaan jiru tanaafuu bismillahi wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh diyaadda warri gartee inshallah nagayaan diyaadda eessa jirteete saqa amma oromiyuma jirra ka amma oromiyuma keessa jirra inshallah tanaafuu duuba yaa ikhwaani ibliis eega inni hidhame ibliis jechuu ibliis eega hidhame bismillahin gartee hin jirtu wanni jaamaan jiru bismillahin laazima namni gartee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi amr ibnu salama wayta gartee tarbiyaan rabbarsiisu wayta inni gartee harka kana jee yaa gulaam jeen kul biyamiinika sammi illaaha jeen maqaadhay bismillah ji kul biyamiinika wa kul mimmaa yaliika jeellaan kul biyamiinika harka keeka mirgaatiin nyaadhu wa kul mimmaa yaliika gamuma sitti aanu nyaadhu utaaltee qorii gartee qoriirran fifiigin amma lafee barbaada faa nama hedduu fifiiga beek yeroo lafeetii beeyta yeroo masoomana kana fifiidee gartee hin kannamin karuma keetii nyaadhuusi karuma keetii nyaadhu lafeettis hin fiigin umriirraa inshallah hayye ni yaadachiifna bara amma yeroo ni qabna inshallah ni yaadachiifna umaa rakkoon hin jiru tanaafoo umriin irraa dubbanna inshallah amma kasaayisa gartee soomanaa irraa dubbanna jiddutti gaafii ayatun illeen gaafii akkuma gaafii haa goonu umriin tun duuba tarabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irraa nu gaafatu awwalan umrii jechuu yaa ikhwaanii umriin awalam nu'ammirkum jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa saboo nuti umrii isin dhedheereessine umrii dheertuu isin hin kennine abba ama 60 jiru abba ama 70 ama 80 ama 90 arra amanni 40 amanni 30 tabaa miti amanni 25 tabaa miti ama 15 gidi ama 15 gaditti rabbiin dilii sirratti hin katabu 15 ol دلين سرك تمام ديمتي إذن دوبا ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يزال قدم عبد حتى يسأل عن أربعة رسول الله صلوات ربي السلام عليه القبرتي وافر الرقافة مملئ من لساء تشيسوسو لا دو وان أمري فيما أفناه أمري تمال في التيه لا دردر ما تمال في التيه دنياتنا إيسا في الدي إيسا بافتيه حلال في الدي إيسا بافتيه حرامي مولالي بافت كنت شفتي قرتي سؤال تنافو أمري يجون تبامتي أمري نمالي قرتي يرو تنيتنا أمري تنيتنا وان انتانين فتون دوركا فيسبوك نرتي فايدة وان انك أمنين زادي دمي أفر قرتي وان قرتي بريستو خيسة ربي سدواتشو وان دبتو خيسة ربي سدواتشو أمري تي خيزتي سواء كان فيسبوك رتيس ولا قرتي بكفرة تيجو فايبر ركبي وذابي ركبي بكما جفتي قرتي نمني ربي سدواتشو قبا umrii teetana irraa gaafatamta duuba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irraa nu gaafachuu ta'a guyyaa qiyaamaa beeyladaan ni kaafamti kulliin gartee yuhsharuun ni kaafaman walaakin yakuunuuna turaaban biyyee ta'an immoo ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويتربي سبحانه وتعالى رئيتنا قرتي رئي غافا قبدو تغافا قبنة الدنيا رغافا قبنة شينيون تغرتي دنيا رغافن قمنه تا دنيا رغافا قبدو تو ويتا دنيا رد سيدرتي ديرك امارتي تغافا دنيا رقبدو تنا شينيو غديتي تاني ربافا دجان نميونو الربافا دجان دوبرين تو نيغر ربافا دبودا كونوا ترابا بيتا جا ربي سبحانه وتعالى ويتا خنا كافر ويتا ارك دوبا جبين غيا قياما سنرا سودارا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كجا كافر دوبا ويقول الكافر كافر وانجو يا ليتني ويا بديتو ويا شيناتو كنت ترابا وصنبيه تيجادوبا وصنبي متى كغرتي بين دادنت اذن دوبا يا اخواني نما يوني خافم شيخ تايتي الريبا تايتي شيخ تايتي الريباتين تن ستي متانتون صلاتوني دنديما لا بل دوبرتي دي سي ديرتينو huccuu isa maxxantuun salaatuun hin ta'u gizee godhatu awuraa gartee qaamni isaa gartee zakarri isaa akkasumatti ta'a
gama duubaatiin yaa ikhwaanii laala dubartii irratti jabaafnaa minuti sigalee khadiiraalleen huccuu kofoo isa maxxantu uffatee gartee salaanni yaa ikhwaanii khatar dubbiin gartee hedduu namni gadda baafachuu qaba tanaafuu dubartiin taayitii isin maxxantu inumaa dhaabbattee salaatu moo laa hin jiru yoo gartee taayitii jalaan uffattee gubbaan diriyaa fi huccuu gartee furdoo sigalee abaayaa gartee dheeraa gurraacha furdaa san uffattee yoo salaatte na'am taayitiin galaala jala jirtuun immoo taayitii qofaan taisin maxxantuuniin salaatee jette hin jiru wanni qasee huccuma sanuu uffachuun hin jiru taayituma isin maxxanu sanuu uffachuun laa yajuuz yaa ikhwaanii akkas gaafii qaba sheekh hayya gaafii gaafadhu inshaallah arra gabbaane nutuyi tanaafuu duuba yaa ikhwaanii umrii jechuun tabaa miti umriin tabaa miti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa umrii nu adeereysu umrii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu adeereysu idan duuba waan gartee obboleessi keenya tokko dabarse akkaan gaseenetti namni viidiyoo tokko natti erge viidiyoo san waan gartee sheekootii irraa ja'an san inshaallah yoomna eeydan seetan guyyaa sabtiin eegadha sheekootiin maal balleeyste yaa dhiiroo warri gartee sheekootii arrabsina jedhu kana takka takkatti inshaallah daliilaa hojii qopheessinaaf yookaan sabti borullee ta'uu mala gizeen gartee mirqaanaa wanni je itti gallakkifna inshaallah itti gallakkifna waan gartee sheekootiin tun waan balleeyste hayyee sheekha ramadaana keessa guyyaa rafee yoo janaabe soomanni ni caba soomana keessa ramadaana keessa yoo raftee janaab doyte masgida raftee mana kee raftee laal masgida raftus mana kee raftus yoo ofirratti manaamte sheeyxaanni kunis hin dhiisu beeyta dubra kawaajaa joorjii kana faranjii tana tagartee amma samara laftini isii liblib jettu faa laaltaa mire achi fidee duba guyyaan faas jala kaaya sii rafe laaladhu jiidha firratti agarta wayta jiidha firratti agarte duuba soomanni kee sayya immoo guyyaa ija qalaqalaw hin godhinati maaliif annaan lafti samaraa ummanni gartee akka baala gartee mukni baala gartee darbutti amma huccuu firaa darba ummanni huccuu firaa darba tanaafuu atilleen yoo akkasin manaamte raftee jechuu firra manaamte yoo jiidha firratti agarte qaama kee ni dhiqattaa soomanni kee sayya leannahu out of your control keeti ala sigalee maaliif annaan ati gizee raftuu marfuul qalamni sirraa ol fuudhama hanga gartee ol kaadee dareedutti jechuu tanaafuu wayta raftee yoo firra manaamtee hatta gartee si jalallee kaayee sheeyxaanni yoo firra manaamtee soomanni keessayyaa kaatee qaama dhiqatta yoommoo manaamtee jiidha firratti hin harkin kaateetuma uduwattee salaattaa soomanni keessayyaa jazaakallah kheer jazaa sheekha gaafii qaba si gaafadhu abba waan beeynu gaafadhu numa deebina waan deebinu inshaallah mee waa'ee xawaafa kaabaa rabbii nu yaadachiisa xawaafa dura gartee hajjii inshaallah gaafa hajjii illee irraa dubbanna xawaafa jechuun xabaa miti hajji jechuun gartee yoo ati namni tokko labaajoo seenuu fedhe sigalee beeytaa namni garaa wayta if yaasu koompitara kana wayta formaat goote koompitara kun wayta formaat goote ispiidii ajaa'iba idaata ispiidii akka ajaa'iba idaata namni kunillee wayta garaa yaafte mee nama kana baatitti yookaan baatitti baatii lamatti baatii sadii mee garaa ifa yaasu bareedeen namni kun gartee akka ajaa'ibaa dhukkuboonni jaamaan arku duba ilmi namaa kun amadatti wayta inni hajjii dhaqu hajjiin tun kabiirahaa wa sagiirahaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wayta inni boolloo darbatu dili isaa guddoo fi xiqqoo irraa buusa akka riwaayaa xabraaniitti sabatetti yaa ikhwaanii hadiisni sayya albaanii sayya godhe sigalee xawaafa jechuulleen tabaa miti xawaafa gartee kaabaadhaan xawaafu umraa godhu umraan gartee ati soomana keessa gartee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa godhee fi soomana keessa umraa godhee gale ameerikaa irraa ta'u kanaadaa irraa ta'u awurooppaa irraa awustiraaliyaa irraa afrikaa irraa eejiyaa bikka fedhe irraa nama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa godheef hajjii keessa umraa godhe akka gartee hajjii naa hojii godheeti je rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi allahu akbar warra san gartee rabbi nu haa godhu inshaallah rabbi riskii nu kannee warra gartee umraa tanallee dhaqu rabbi nu haa godhu sheekha harka bitaachaatiin waa nyaachuun yookaan dhuguun haraami naam harka bitaachaatiin yoo harki kee kamirgaa laamshee yookaan rakkoo qabaate bitaan ni nyaata daruura sanii achitti immoo harka mirgaatiin malee nyaachuun dhoorka bal nugu salmaan dhiyoo tana wayta Donald Trump wayta inni Saawudii dhaqe Trump wayta harka bitaatiin akkana ol jee mirgaan nyaadhu jeen Trump deebiseeti mirgaan nyaate duuba mirgaan gartee waa dhuge sigalee malaan idan namni kun gartee bikka jiru daawaa godhuun barbaachisa sigalee mala atii kun
amantii tee nama kaafiraatti illee daawaa godhuu danda'u qabdaati amantii tee tana sigalee tanaafuu ati saba kee ni jabeeysta saba kee ni jaalatta oromummaa tee ni jaalatta walaakin immoo nama biraa kagartee pentee fi waaqeeffataa fi kana daawaatti godhi sodaatini daawaatti godhi amantii namaa immoo hin tuqin warra amantii namaa irraa dubbatu warra gartee sheekotii irraa dubbatu inshaallah sanaltaqii kana waliin dhiifnu beek tanaafuu duuba namni harka mirgaatiin malee harka bitaatiin nyaachuun waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi riwaayaa ibnu maajaata albaanii sayya godheedatti harka bitaatiin namni namaa kannuus harka bitaatiin fudhattuus sheeyxaanaatu harka bitaatiin fudhatee harka bitaatiin namaa kannu idan duuba dalagaa sheeyxaanaati yoomma ati nama tokko gartii aboo kiyya harka mirgaa nyaadhu jetteen mirgaan dhugu jetteen aboo tokkumaa bar maal nurraa nu dhiisaa gaasin jaa sigalee tokkumaa bar kuniif kanaas rabbumaa hin uumne kanaas rabbi nuumne isin jaa naam dhugaadha yaabba mumma kiyya kanallee rabbii uume immoo rabbii waan jee kanaas uume bitaachaa fi mirgaas uumeeti waan nuun jee mirga waan babbareeddu nyaadha waan babbareedduun itti godha mirga bitaa immoo waan gartee fofokottuun godha akkuma rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi kaana bitaa funyaan furriifaaf irraa fuudhu sagaraafaaf irraa haqu sigalee bitaachaan kana dalaga rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi hadiis sayyaatti dhufee jira mirgama waan gaggariin godha yaa ikhwaani mirga waan babbareedaan godhi nyaachuufaa dhuguufaa sigalee nama harka nama fuudhuufaa mee nama gartee nama dhiiraa tokko mee bitaan harka fuudhi odoo gartee mirga qabduu kiyyaa maaleeboo mirgaan na fuudhu kaasiin jaa sigalee tuffii fakkaatti jechuu tanaafuu akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aala lachuu uumetti lachuu dalagaan isaa kophaadha bari yaa akhi fillah diin kee kun diin ajaa'ibaati diin yoo ati baratte wallahi dhiira ajaa'ibaa taatu beek diin addaati tanaafuu yaa ikhwaani jazaakumullah khair jazaa sheekha dhiiga xaasaa saanii sheekha dhiiga xaasaa saanii san torba narraa fuudhan soomana kiyya akkam ifi wayi lafa dhoyte wayi si dadhabsiise yoo sin dadhabsiisin eenaanji yoo si dadhabsiise ati alaa kulli haal siifima hadiisumaan siimaa dhaggeeffadhu kaana yaxtajimu wahuwa saa'im wahuwa muhrim rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi doo soomana qabuun inni koobbataa koobaa ni godhata hadiisni mallee gartee namni odoo gartee soomana qabuu koobbate kanamaa koobuu fi koobbateilleen aftara alhaajim walmahjuum jee hadiis sayyaati duuba hadiisa kana mansuuqa jetteen ulamaa'iin jumhuurri irraa dubbatanii jiran hadiisni kun mansuuqa hadiisni kamiin hadiisa gartee namni soomana yoo odoo qabuu rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi maal godhate koobbate jechuu anas ibnu maalik qabad gaafatan radiyallahu anhu sahabaa gartee ergamaa rabbii رواية بخاري رتي أكنتم تكرهون الحجامة جاني قافتن سيا أنس جانين أنس بن مالك رضي الله عنه إسين سكوبا نجي بتني أناني لا جين إلا يو قرتين مدد نفسي سملي أما آخمة دايتي آخمة تيو ديغا سرافورا وويا يو سرافورا يو سندد نفسيسين هما سومن خيومان تو يوم مو سدد نفسي سغاري متي اتين دياتين جاچو سدد نفسيفنان تقو علاقة تنافو أتلين ديلا قرتي وان سنسرا يو فودان torba mala rafuudhan jetteemi yoo atakaati jabummaan kun deeme soomanni kee gartee umaati misi gartee silaafisu yoo silaafisin jechu yoo silaafise immoo uliitiin deebiin kanin akkana jette soomana facebook osoo laaluu facebook irratti waan hin taane yoo akka tasaa argine soomanni cabaa lakki facebook irra yoo waan takka laalte wooma qullaa gartee waan babbadduu laalina facebook kanarra beeytaa warri ajaa'ibatti وما أدى جايبة وان قرن وان قرتي نمني دلقو قرتي أسرت وان دربو قال وان نمني قرتي دقون قرتي نمني فاو يولدون قتلا في ديرتي إني فوري دربي أسرت فوري دربي رت مقالا قرتي dirree nama baasuudha nama qaanyeessuudha akkas naman godhina ikhwaani akkas naman godhina wal qaanyeessuun gaarii miti duuba namni tokko facebook irratti yoo gartee waan akka tasaa gartee waan hamtuu yoo laale waan qullaa yoo agartee dafiituma gartee firraa kuchis immoo teessee waan kijibaa fi waan hin taane caqasin facebook irratti waan kijibaa waan nama hamatan warra taa'ee nama hamatu warra taa'ee nama arrabsu sigalee soomana keessan caqasin tana gartee tana caqasin jaalattuu jibbitus maaliif naan hin barbaachisu namni gartee wayita taa'ee nama hamatu atillee yoo teessee wajji aboodhiis nama namatii yoo jette malee atillee soaba waliin qabdaa jechuudha waliin namattee jechuudha yoo jaljette
لأنه وديس وان كان رادو بدأ تنجر أما در اللي دبده قاف قرتي أبو بكر الصديق في عمر بن الخطاب في رسول الله صلوات ربي السلام عليه ودو خرا ديمني خرا ودو ديمو جرانيتشو ودو خرا ديمني وان قرو جران ودو خرا ديمو جرانيتي رسول الله صلوات ربي السلام عليه وان جان أبو بكر في عمر يتشو قربان كون خيملتو وجديم نخون قربان يملتو وجديم وجرخون أكا قرتي نما يملتو ترفو تنجرو أكا نما قرتي منا جرور رفو جراجي يخاو أبو بكر يخاو عمر يجي رضي الله عنهما ويتخنا دوبا وانجي ويتخنا هاي جان دوبا ديماني دي رسول الله ترغدن ايغا قربان أكنا جان قربان الربا خاسني ديم رسول الله صلوات ربي السلام عليه دنفنو في دي غط ويت رسول الله صلوات ربي السلام عليه دنفنو في دي جي قرتي قربان ارغما ربي بلا دوفي صلوات ربي السلام عليه وانجين أبو بكر في عمر دنفنو كيشي دنفا قرتي بدينا نيان نجاني ناني اتنياتني دنفتنا قتني نياتن جين رفتني في غارفن أبونو تيوم نياني خونو بلهم أخيكم أجي فونو بليس خيسنيتين لا دا فونو بليس خيسنيتين أنا أفكر ديسن كيسين فون أركاجي الرسول صلوات ربي السلام عليه إخواني تنافو خطرة نما همتو أتلي يو لا دو أبو بكر يخايو أبو بكر جي يخايو عمر جي وان كنا عمر چل جي يخايو أبو بكر چل جي نما تو كويت نما همتو أتي چلين جين إيسا جين لا باجين دبي كنا تنافو أتي نما تاي نما همتو تاي نما الرفس أبو مفيدي واتو تيسيو جاقستي أتلين وجي سوابا ولين قب داي قد دوبا فيسبوك كنا قيس شيخ غافي قب هيا غافي قب غافدا غافدا إن شاء الله هيا شيخ السلام عليكم بلال هذا منا بلال مو بلو روبو بانتا بلال هذا منا فودي جراي بلال خغرتي صحابة بانتا بلال فودي هذا منا فودي ما شاء الله سنولال عرب تي ديم تو أجايباتنا فودي بريد دو أجايباتنا بلال قراتي سيقله تنافو أمانتين إسلاما خوني قراتشا خوني أديدا خونا كنان انجرو سووتي خيا قصدمياتي غنت خميو خطا خميو ماري انجرتو ني كسي خيان قم ماليو شيخ نكون خطا خم غنت خم ماري خم سيقله هكنا خنا انتلتين كنن وما إلى ذلك وني كنا انجرتو إسلام ما خيز انجرتو وني كنا إسلام ما وانا كنا قداران دويته جرتي إسلام ما وانا كنا قداران دويته جرتي يجو تنافو بلال ابن رباها فودي جرا عرب تاجايبا ديمتو بريدو تنا فودي جزاك الله خير جزا ديبسان تيسي ديبته يو بلال ابن رباها بانتيچو استاذ ربي عمري سنا ديريسو سيفا كان امين ولمانو ان شاء الله بي عربا تنا كيستي عربوني اوسو صلاتو في اوسو هن سلانه قام سهلا اساني ققبو كان qaqqabu kana guddatan garuu salaani sun ni dandayama odoo salaatuu qaama salaa qabata biyya arabaa tana keessa araboonni osoo salaatuu fi osoo hin salaannes qaama salaa isaanii qaqqabuu kana guddatan صلاة كيسا في صلاة علاس قام صلاة قبو قدتني ده قباب دوت كسيمي دي قام صلاة كي كان وچو قبايو كان وقوته ودوني خين جاب دارك تيمو يو غرتي خيسا چي سنتي مو ودوني جاب ايچو ورنو دولتن غانو دي ساما ورنو دولتن فيسبوك ان دولتن مسنجران اوب سابا تنافو دوبا قام صلاة قبايو قبتهما سيكالك قبچو قدسواني اواني ساي راك وتنين بيهون صلاة كيسا في صلاة علاس إمبيه خوان كرتيك كبتنيف سيقاله شريعة كيسا نمني خرارة ودو ديموس ودو صلاة وديس ميشا كبتشون وان انجر كرتي يونو مي نياتيو فتن تتكون جزاك الله خير جزاء أكس إن شاء الله ها يا شيخ دوبرتين مسلمة حركي إسين قلتي يوكا yoo horii wayii gorte harki isiidha nyaachisa lammaffaa nama kiristaanaa tokko shahadaa deebisuu dandeeysi gaafin teenaan galle
dubartii muslimaa harki isiin qalte jechuudha deemi qalte yookaan yoo horii wahii gorraate okay gorraate harki ishiidhaa nyaachisa lammaffaa nama kiristaanaa tokko shahadaa deebisuu danda'a. Maal wal keessa laayitee ayyee gabaabduutti ammaa intalti muslimaa takka yoo re'ee qaltee yoo lukuu qaltee waan isiin qaltee ni nyaatan. Tana keessa ahkaamaan siimaa dhaggeeffadhu. Ahkaamaan siima. Akkamitti gartee madaba imaamu shaafii waan jaan joolee xiqqishoo oka kaayyattee haa re'ee qaltuu jaan haa lukuu qaltuu jaan yoo lukuu qaluu fedhe dubartii amma qaluutti hin dhiisan. Uummanni keenya gartee warri keenya gartee Oromoon ta muslimaa jechuudha. Akkas warra gartee madaba onni akkasitti amanuu jira. Dhalaa takka gartee oka kaayaa jaan dhiira gartee oka kaayaa jaan akkasitti haa qaltu. La wanni akkasiin jiru. Hadiisa sayyaatti rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi intalo odoo re'eetiisu jirtu re'eetii gartee lafa dhoyte. Lafa dhoynaan muciyyoo waan goote dhagaa qaa gooteetuma dhagaa cabsitee dhagaa qaraatiin qalte. Wayita qaltee duba ni nyaannaa jaanii yaa rasuulallah intala tanaa qale nyaadhaa jeen intalti muslima. Tanaafuu dubartiin muslimaa tokko yoo re'ee qalte yoo lukuu qalte nyaachuu ni danda'ama sana ahkaama akkasii qabadhu taakaji. Talamadaa namni kiristaanaa hoo namni muslimaa qale ni nyaata ni nyaata. Ka muslimaallee ni nyaata. Yoo ka kiristaanaa gartee amantii sirriitti gartee ahlul kitaab sirriitti gartee charchii hordof yoo ta'e ni yoo ka inni qale ni nyaata. Ta'achi tamma ati shahaadaa deebisuu fi dandeessii tana shahaadaa bikka deebisuu akkam naangalle dubbii waliin laagamte akkasii jazaakallaa. Haya biyyaan ani jiru tana dhalaan hundi qullaa yaati yaa sheek biyya guutuudha akkam ta'uu dhabe akkaan ta'uu dhabe. Jazaakallaa gaafii bareeddu. Tanaafuu siin jaabarreefu waan hin jee biyya gartee amma westerni Ameerikaa qabi Awustiraaliyaa qabi Awustiraaliyaa yeroo tana masamarri ganaadhaan saa ammaan tana Ameerikaa Kanaadaa Awurooppaa akka jirutti amma yeroo samara yeroo gartee namni kun qullaa yaa'u dubartiin tun qullaa deemti feetu gartee butaantumaa fi waan gartee harma qabanii deemanii kana hanganumaan deemti yoo feetes. Tanaafuu namni hayyee siifin deebisa badrii kiyya qullaa wayita deemtu ati duuba dhugaadhaa yoo kana jettees isumaa qabsi durojja hanga dandeessu ati gartee iyyatee lafumatti eeggachaa deem silaawuta deemtu jufti gonni qullaadha ati hanga dandeessu gartee iyyatee tana irratti hin dhaabin ija gartee akka shaawaadhaan jettee hanga hancufa liqimsitu gartee hanga isiin kurbaa dhoytu ilaala wanni kasii dhoorka shari'aa keessatti. Tanaafuu ati hanga dandeessu soomana waan qabduuf yoo gartee akkana siibaat ijjii ta'e irra wuni dafii irra gaddeebi lafa gaddeebi akkasi rabbi si haa gargaaru rabbi nama haa gargaaru inshaallah jazaakumullah khair jazaa. Ayyee obboleessi keenya waan jedhu sheekha ramadaana keessa shayxaanni ni hidhama wanni na dhiibe ayyee tan manaama san akkamitti ilaalta. Naam namni tokko dhuga shayxaanni hidhame manaama amma deebi'ee dhalaa ati guyyaa laalte si jala kaaya. Jaarsi kun ajaa'iba bar jaarsi laal takka waan gootu ibliis dura gartee ilmaan akka qabu beek ibliis arshii wanni gubbaa akka qabu akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala samii torbaa olitti arshii olitti olteetti ibliis illee bahara gubbaa'ee siree qaba arshii guddoo qaba achirra taa'eeti soomanaa alatti jechuudha yeroo baatii soomanaan ta'in achirra taa'eeti arshii sanirra taa'eeti ilmaan isaa walora ammaas ibliis walora shayxaanni walora. اللهم قلتوا في خرما قبل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حديث ويتقرتي سكراس انتن اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث جاجي خرما شيطاناتي في قلتوا شيطانا راستي مغن فدا يا ربي تنافو شيطاني قلتوا في خرما إيغا باتي والهرا إيغا والهرا قدا دا خيرم شيطاني دمو قدا تنافو تتكان أوفيسا خيسة تيافي بك بوفتي الديم أوفيسا بك بوفتي الديم تتكا غند خيسة جروخنا سيغلي أجاجا خنفي ديم قرتي وهو dalagaan isin kan negaa quba qabaadhaa ganda quba qabaadhaa jaan waan ooftan oofaa jaan sigaleema inni tasaati hidhamee jira. Tanaafuu waan gartee gurbaan kun soomana keessan talalaale beeta kaameraan ijaa kunilleen katara beekadu kaameraan akka gartee kaameraa ijaa tooppiin jiru intala ati laalte tana eega barcaafuu yoo ta'is akkana si dura fida qophi ettee tanuma ajaa'ibaa tana fidee guba gartee waan inni yaadu tana
shayxaanni fuudhee xixiqqaan kun shayaatiinul insii fi wal jinniin shayxaanni xixiqqaan kun fuudhee jala kaaya isaa gartee mana faarafu isaa gartee masgida faarafu fidee jala kaaya akkasitti gartee shayxaanni dalagaa isaa xixiqqaan dalagaa isaa dalaguma jira akkana gartee fidee nama kaaya xixiqqaasanii akkasi badrii keenya jazaakallah khair jazaa baarakallah allahu alam duuba rabbumaa beeka inshallah akkasi sheekha gaafitiyya intala takka zinaa yoo zinaa goote gaafintiyya intala takka zinaa yoo zinaa goote hayyee ja'anii isii dubbatan isiin waan sanirratti qulqulluudha maasha allah جزاك الله سبع من الموبقات يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وتربى وان ما لا اختره سبع من الموبقات وتربى وان ما لا اختره قذف المؤمنات الغافلات يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه انت لمؤمناتك تيجابه وفت تغرتي فوت اسي وفتي ديمت يا اخواني تغرتي زنا راواتك كوبان قبني زنا غوتي يو خا غربا دردرا يسيد ابتي وجاسو يتفايو اركه او تيانتن خياخنا وجي جرتي بره دوكي راخاسو جرا يا اخي أتتسي أرغني هيغا وما أرسلوا عليهم أتتسي أرغني أتي رسولا يا إخواني اتسي أرغني تيتو مبيخ ذني كناديس إن بعد الذن اسم جي ربي سبحانه وتعالى ولا تجسسوا التجسس والبساس أوركا شريعة إسلام أخذت نمني دوبا حكمي سامال دوروان جنو نما وانا كناتي نما شكون أوركا لايفيو أغرتي مالنتو isaanii walit jiru gartee yoo laayifii agartee isaanii badii walit dalagu yoo laayifii agartee dhuga si wajji namni afur yoo arke ragaa ba intalli tun zinaa gootee gurbaan kun zinaa godhe sanii alatti immoo sanii alatti yoo ati lafaa kaatee sigalee lafaa kaatee jechuu gurbaan kun zinaa godhe intalti tun zinaa gootee badii dalayde sagaggaalummaa dalayde jettee yoo ati irra haasoyte hukmiin shari'aan islaamaa maal jetti hukmiin shari'aan islaamaa maal jetti wanni jettu shari'aan islaamaa yoo doolaan islaamaa jiraatte nama gartee intala zinaa odoo isiin hin godhin badii dalayde jee namarratti irratti yoo haaso'ee isii maqaa balleeyse 80 tumama lennahu maqaa nama balleeysu maqaan baduurra mataan baduurra wayyaa itti oromoon maqaan baduurra mataan baduurra wayya lennahu maqaan kee kun tabaamiti yaa ikhwaani maqaan keenya tabaamiti tanaafu intala muslimaa takka intala gartee rabbi sodaattu ta ibaadaa gootu ta ijaaba uffattu ta guyyaa tokko yoo dardaraa hojii si haasoytu arke awotiyyaa tana bar kiyyaa kanaa bar wajji jiranii bar yee gartee yoo haaso'e yaa ikhwaani tun baaxila gartee shari'aan islaamaa dhoorkitee jirti nama akkasii duwida 80 tumanii dhukkee irraa kaasan jazaakallah kheer jazaa haye gaafin itti aantu sheekha soomana yeroo ijoollummaa waggaa meeqa irraa eegalee dirqama ta'e guyyaa dhiisuun siif hayyamame yeroo akkami ijoollummaarraa namni hanga ijoollee waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi ijoollee xixiqqoo akka isaan soomanan akka gartee isaan tireeningii irra godhaa jee ni barsiisan guyyaan gazaa jaafaa soomansiiftee achi booda yoo gartee furanii sumaa hanga asriifaa sigalee akkasitti babarsiisaa jee akka gartee sahabaa waan jaan waan gartee xixiqqishoo gartee footoo xixiqqoo gartee akka ijoollee maal jaaniin intalishee moo maal jaan ijoollee xixiqqoo wanni godhan tanafaatti bitanii tataan taphachiisan tanafaan taphachiisan sigalee ijoollee taphachiisan hanga xixiqqoo jechuu gizee isin ballaqtee soomanni irra waajiba wayta soomanni irra waajiba ta'e soomanni kun yoom gartee uzrii qabda soomanarraa jechuu soomanarraa yoom uzrii qabda yoo fayyattu taate yeroo dhukkubsatte yeroo safara deemtu imaltu yoo karaa deemte soomana yoo fedhanii soomantaa yoo fedhanii furta immoo yoo irra furtees gaarii yoo soomana dandeeysees umaa sigalee yoo dhukkubsatte kana duuba maal goote jechuu wayta kana duuba soomana kee furteedi qadaa kee fa'iddatu min ayyaamin ukhra jee rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyaa biraa qadaa baasaa jee akkasi duuba gaafinti akkasina fakkaataa jazaakallah kheer jazaa sheekha erga salaata subii azaane booda bishaan yoo dhuge soomanni ni furame yoommoo harkaa qabaatte qalaasa yookaan qaruuraa bishaan keessa jiru yoo harkaa qabaatte sii dhuge ammaas harka qabattee sitti azaanee qaruuraa keessa waan jiru fiduu dandeessa qaruuraa keessa waan jiru immoo waan lafaa fuutee dhugdu hin jiru
أكملت وان سير كجرو في التينان وان جي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن مؤذن